bi li trebali profesori, predavači imati na fakultetu isto nešto tipa nastupa, Obavezno. učenja, prezentiranja? Ne znam li se iko bavi time kako biti zanimljiviji predavač. Sad to kao i postoji na PMF-u, smjer matematika. Ja kad sam učio te metodike, to je znači bilo prije 100 godina, mi nismo učili kako biti zanimljiv. To nije postojalo. Kako bi nego kad se sjetim, znači dođe mi profesor iz metodike i on je 2 sata prepisiva naslove lekcija na ploču. I mi smo to trebali prepisivati na papir, naslove lekcije. Mislim, meni je to već tada bilo u glavi. Pa gledaj, ovo mi je treba podijeliti isprintano na papiru, a ne da 2 sata to prepisujem. Znači mi bi sad o tome trebali raspravljati malo. Znači to je meni ono već totalno pogrešno i sad on mene uči metodiku. On mene uči kako predavati. A on je toliko dosadan.